ችን የመጣች ፋይተር ናት ዘሃራ። ትወዳለች የሚሻላትን ታውቃለች አንቺ ሌላው እንግዲህ ይህንን ጨዋታ በመሃል ዳኝነት የሚመሩልን የባለፈውን የሙዋይታይ ጨዋታዎች በሙሉ ሲዳኙልን የነበረው ማስተር ወርቅነህ ቢኒ ሙዋይታይ ክለብ እናመሰግናለን። ዛራን አስገቡልን። All right, let's get started. We're about to start with the first ETFC female bout. Coming to the ring with a record of 1-0. With a height of 160 centimeters, 54 kilograms, and a reach of 160. Zahara! በሩን ለቀቅ አድርጋችሁ አስገቡልን እባካችሁ። ስክሪን ወደ ፋይተር ያ በቅርቡ የታይላንድ የሙዋይታይ ሻምፒዮን ዛሃራ ኮች ቴዲ ዛሃራን በአሰልጣኝነት ይዞልን ገብቷል። ከዛሃራ ጋር በ55 ኪሎ ሻምፒዮን ለመሆን የኢቲኤፍሲ የመጀመሪያዋ ሴት ሻምፒዮን ለመሆን የአምላክ ስራ ከቡታጅራ ሲድረስ ተጉዛ የመጣች ናት። All right. Making her ETCF fighting debut, coming in at 155 centimeters, 54 kgs, and a reach of 155. Coming in at 155 centimeters, 54 kgs, and a reach of 155.
Burung itu berat. Apa sama berat long lah. Nanti di sekarang itu ada kan no. Barcola. Kadang. Sampai dia menjaga. Barcelona, City. Mama lo tuh gua macam berat sih gua lo. Omar, betul. Kasia, dia lah kamu mau belum? Dia apa ini? Dengar Spanyol. Yang terang aja, mau jalan. Itu Spanyol, itu baru Spanyol. Dah boleh yo. Spanyol dah kalau mau dia. Kena marah. እባካችሁ ስትሪም የምታደርጉ አቁሙልን። Ya, sorry. Mana? Tinggal disukain kamu dah begini kalau apa lagi. Yang pakai kok. Buat yang mana? Các con nó cài ra là bờ cái tiếng đấy là nó sẽ rồi nó tôi là nó sẽ rồi đó là nó sẽ cho nó cũng như một được cái là chỉ là một cái tôi sẽ đưa nó ta làm bảo đảm sẽ đâu em không có được đánh vào lại thì nó mới nó quờ do nữa. Here we go, mana? Kalau ini tak perlu ini. Here we go, live for the game to sign. Quite coloma. Tak kalau kalian. Kenapa tak tahu bagi mana ujian saya? Ini kan, kalau nanti dia. Damn.
end of round one. เจ้าบังโน่นบ่ Ladies and gentlemen, please remember, streaming and live feeds are not allowed.